Good morning. Ngasi yumjagay numiki card message hape te email se ko. Ado yumjagay se number se 104 lere ko koi ki number se aduga color na green color shina bi pa ngasi gi se. Ado ahambada koi ki card ki message yenga se aduga ngasi gi na timing afaba se kram kanda no habado adu sa hape email se ko. Ado pot hana hairak ki bangai ai dum tapna thila ge ko tam thila ge hadi non mi se dum ai loina mak deliver tong na ba to hala ge aduga adum yumda koi thok pi ge su koi thorok pa ya ga ni ko hadi pot lobo oina adu dum leire aduga koi ki ahambada card ki message se yenga se ko ado phone do pirate taba yawbodo katang adum halaga dum tawge su tawbiro call number ama katang na natraga su call an number ani pi na ko sigi imphal gi number amaga pi na 7005 na hoba amaga adugi ani du marukta dum amada tawbiro haidi amada kai gumba receive tawbo ko katang pharak ta hore haraga su ko amadu da tawraga dum hangbira ko yani ko inquiry ke ka kai no masum leiraga di hangningba ado first ko khoi card ki message yenga se ko nunti gi khanba maina card ahum katang khala se sidai ko card ahum katang hairaga ti card number 1 2 3 ko ahum sidagi ama choose sobira se ko hadi ama choose sobira se hai aham be se khansira natra ani shubai khansira ahum subai khansira ha se ko first card ko second third ko first card se lai se ko first card se ketang ko hadi thajo aina khalli ba poto thajo haraga intuitions ko ai intuitions it follow to aina khalli ba poto phagani yagani haibagi adugi belief ta tobiyo ko aduga amana ko wa yam ka henna ko hadi yamna share to thokono mingonda hadi sometimes amada ai card khara da di haina ko nungai tabale di share to haina ko sidana ina haiga da ba haraga di ko share to thokono mingonda hadi aina phana nungai tabo gera ama to gera hadi wari yam ka hena li da ba aduga ani subasina ko hadi isai thanse ko ai move on to bagi type ta ma tawre ko hadi moving on se ko akoina jaga change to pani khangde wakhan se hongdok pani khangde kon hangai khalam baga hoji khanba khatang changes kumba ka ekma dumai tawra ko hadi heal tawre ko problems mayam dagi ai se healing tawrokpa relief hangak pado dumai na oina oi ko stability lakpa khopa hadi second card se dum pai ko hadi se phagalakpa oina piba hai tar aduga ahum suba se na ko khatang se da ko sudden daklauna kaino ma hadi aina thoning da ba pot kumba sum thokpa khotpa dumai na oina oire ko ngasi gi third card se na khatang negative oire ko negative oi bani na hadi to sometimes ko hadi renewal so oi ko se da hadi renewal den haraga di poche ino no na kaino ma create toropodo adu sudum pi ko haidi phataba lakpa matamda afaba je hanga sai kaino do phataba do loshelaga di afaba do lakthone aduna haidi negative card la ena traga kaino la ena haidi down chaniya ga shulai te ba haidi potu loira matung de ending oira kanda ama anoba mala kadamne aduna haidi negative card ma lakpa matamda negative event ma ai gi life sa thokpa matamda experience ne se life ki experience ne sidagi learn toraga amuka hena ai noma gi ha kaino phagalak toine habi adui wakhandoina tobiyo ko haise kaino ma tawbada daw yadre kain habda daw yadre oidre mina sai torome kholame na khalagadi adu do akoi gi life ki lesson ne na khanbiyo matung dadi tawba yade ko habado adugi wakhanda ko aduga timing sin ayuki pung 5 ga minute 53 dagi na ko nipan ga minute 30 phawm leire dagi mapan ga minute 52 dena 13 ga minute 33 phawm leire ko adagi nun hin talakina pung 1 ga minute 51 dena 3 makhai phawm leire du nungda waram gina 3 ga minute 10 dagi na 13 ga minute 33 phawm leire aduga nongalamdai gi next day nongalamdai gi haragadi pung 2 ga minute 13 dena pung 3 ga minute 13 phawm leire ko ado sisina akoi gi yumja gaisha gi leire thursday gi tawba yaba ko thursday gi tawba yaba hayeng gi sum mani ritual gumba tawba aingonda saturday daga message harak pa yabe ngasi mani ball sem ge natraga ngasi mani tree sem ge khot ke haibna chingba dumai tawro ko yaragadi adu do sembi gano tobi gano thursday gumba purnima gumda semo haidi bijang sai keno maina ritual tawbani khangde manifestation tawbani khangde kenom tawbani khangde ko thursday semo purnima semo ko haidi pishagi kei gi oi taragadi ko adu sidal leire ko khoi gi ngasi gi card ki message se ma'am thank you